iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 bya Voice of Muhabura. Ku badukurikira kuri internet turi live kuri wa3 akadomo radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi izamuka ry'ibiciro by'ubukode bimaze kuviramo benshi kwirukanwa mu mazu kuko batagishobora kwishyura. Bivanye n'ukuntu nyene n'ubuzima buzimbye, inzu zitegezwa kuduga kubera ibindi bintu byinshi byadoze. Nico bitwaza abahungu b'abanyamahanga urabona igihugu mbanye bo baje kuduza inzu, bo baje bafite dolari, twebwe natwe tukadufise ubwera bwacu bwateye agaciro. Abo ni bamwe mu bagizweho ingaruka n'icyo kibazo. Abaturage bo mu bwoko bw'Abanande barimo n'abarwanyi ba Wazalendo mu duce twa Bulembo Izale hafi y'umujyi wa Butembo mu ntara ya Kivu ya ruguru bemeza ko amarozi bakoresha abafasha mu ntambara bamaze igihe barwana mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yihanangirije umutwe wa Hamas ko uzahura n'ishyano nutarekura abo washimuse. Naho imwe mu mishinga yita ku bikorwa by'ubuzima yari yaragarikiwe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize yakiriye amabaruwa ahindura icyo cyemezo ayisaba gukomeza imirimo yayo. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya, mugume hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Imwe mu mishinga yita ku bikorwa by'ubuzima yari yarahagarikiwe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize yakiriye amabaruwa ahindura icyo cyemezo ayisaba gukomeza imirimo yayo. Eugenia Mukankusi adufitiye inkuru irambuye. Abahabwaga inkunga bavuze ko ibyo byemezo bitanga icyizere, ariko ko akazi kabo gakomeje kuba mu gihirahiro kuko inkunga imishinga yabo yahabwaga n'umuterankunga ukomeye ku isi itari yongera gutangwa. Kuwa kane w'icyumweru gishize ubuyobozi bwa Perezida Trump bwahagaritse 90% bya kontaro ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID cyacishagamo amafaranga, kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yateje ihungabana mu miryango itanga imfashanyo mu mpande zose z'isi. Michael Adekone Charles, umuyobozi mukuru w'ubufatanye RBM mu kurandura indwara ya malaria, yavuze ko uyu muryango wabonye ibaruwa kuri wa gatatu ihindura icyo cyemezo cyari cyafashwe. Yagize ati, ntekereza ko ari inkuru nziza. Tugomba gutegereza mu minsi iri imbere kugira ngo tubone andi mabwiriza. Icyo dushyize imbere ni ukurengera ubuzima, bityo vuba bishoboka twatangira tugakomeza kurokora ubuzima, byarushaho kuba byiza. Cyakora uwo muyobozi Adekunle yavuze ko ibyo bizagorana keretse ubu inkunga yongeye gutangira gutangwa. Kuri uyu wa kane bamwe mu bafitanye kontaro na Amerika mu bihugu by'amahanga n'abahabwa inkunga bagiye kuregera umucamanza ku rwego rw'igihugu kugira ngo bongere kubona amafaranga Amerika yatangaga. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ntabwo yahise iboneka kugira ngo igire icyo bivugaho. Izindi gahunda zafashwaga n'umuryango w'abibumbye, ikindi gice kigashyirwamo amafaranga na Amerika, zirimo ubufatanye mu guhagarika indwara y'igituntu, Stop TB Partnership, nayo yakiriye muri iki cyumweru ibaruwa ihindura icyemezo cyo kwihagarikira kontaro. Itegeko teka Trump yasinye ku munsi wa mbere agarutse ku buyobozi rihagarika iminsi 90 inkunga zose Amerika yahaga amahanga. Icyo gikorwa hamwe n'amabwiriza yo guhagarika akazi n'ibikorwa bya USAID ku isi yose byabangamiye itangwa ry'ibiribwa birengera ubuzima n'imfashanyo z'ubuvuzi, bituma ibikorwa byo gutabara ku isi bijya mu gihirahiro. Ubutegetsi bwa Perezida Trump kandi bwahagaritse abakozi benshi bonakuraho imirimo 1600. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yihanangirije umutwe wa Hamas ko ushobora kuzahura n'ishyano nutarekura abo washimuse. Fidel Niyongabo ni utugezaho inkuru.
ivyo atangajwe n'umugwi Hamas bibaye umunsi umwe nyuma yuko President Trump atangaje ko uwo mugwi uzoriha vyinshi niyo utarekura abo ukigize imbohe mu ntara ya Gaza. Mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social, President Trump yasavye umugwi Hamas kurekura bidatevye abantu bose ukigize imbohe no gutanga ibiziga vyabo wagandaguye ngo canke ivyawo bizoba birangiye. President Trump yavuze ko ariko arungikira Israel ivyikeneye vyose kugira irangiza akazi kayo. Atangaje ko atamunywanyi n'umwe w'umugwi Hamas azokumva atekaniwe niyo uwo mugwi utakora ivyo asaba. Ibiro vya President wa Amerika kuri uyu wa gatatu vyatangaje ko abategetsi ba Amerika bavuganye n'abayobozi b'umugwi Hamas. Vyamenyesheje ko ibiganiro vyashimikiye ku mugambi wo kurekura abanyamerika uwo mugwi ukigize imbohe mu ntara ya Gaza. Tugume muri Amerika ya ruguru, abategetsi bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada kuri uyu wa gatatu bagiranye ibiganiro bijyanye n'ubucuruzi n'amahoro. Fidel Niyonga barakomeza. Ivyo biganiro bibaye mu gihe President wa Amerika Donald Trump yigijeyo mu kiringo c'ukwezi ishigwa mu ngiro ry'amatagisi mashasha yo ku rugero rw'ibice 25% ku modoka zirungitswe muri Amerika zivuye muri Canada na Mexique. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwatangaje ko umushikiranganji wabwo Marco Rubio n'uwa Canada Melanie Joly baganiye ku bibazo birashinga ibihugu vyompi, ivyerekeye umutekano ku mbibe bisangiye, ubudandaji hamwe n'iterambere rusangi. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru mu biro vya President wa Amerika Caroline Levitt yabwiye abamenyeshamakuru ko President Trump yavuganye n'abategetsi bakomeye b'amasosiyete akora imodoka ya Ford, General Motors na Stellantis imbere yuko atangaza ko yigijeyo ingingo yerekeye ishigwa mu ngiro ry'amatagisi ku modoka zikoregwa muri Canada na Mexique. Yamara amatagisi mashasha ku bidandazwa biturutse muri ivyo bihugu bifitaniye imigenderanire ikomeye cyane mu vyerekeye ubudandaji azobandanya gushigwa mu ngiro ku bindi bidandazwa. Umushikiranganji ajeje gutangaza amakuru mu biro kwa President yavuze kandi ko Trump yiteguriye kuganira ku vyerekeye ibindi bidandazwa bishobora gukugwako amatagisi mashasha. Arakoze Fideli Niyongabo. Abantu hafi 15 bakomeretse ubwo indege z'intambara za Korea y'Epfo kuri uyu wa kane zarasaga ibisasu ku mudugudu utuwe zitabigambiriye. Eugenia Mukankusi arakomeza. Iyi myitozo yabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa kane yabereye ahitwa Seongjin, hasanzwe hakorerwa imyitozo mu bice bya Pocheon. Ni mu birometero 25 mu majyepfo y'umupaka wa Korea ya ruguru. Abayobozi muri Minisiteri y'Ingabo bavuze ko ibibombe 4 bipima kilograma 226 byaguye hanze yahagenewe gukorerwa imyitozo yo kurasa. Amakuru atangazwa na Yonhap, ibiro ntaramakuru bya Korea ya ruguru, avuga ko kiliziya n'andi mazu 7 byangiritse. Biravugwa kandi ko hari hitezwe abandi bantu bakozweho n'ayo mabombe mu gihe abaturage bakomeretse bakomeje gusaba ubuvuzi. Uhagarariye abaturage b'i Pocheon yabwiye ibiro ntaramakuru Yonhap ati ikibazo cy'ibisasu byaguye mu gace karimo abasivili kigaragaza neza amakosa akomeye y'imicungire y'imyitozo y'ingabo zirwanira mu kirere ndetse n'ibikorwa mu kurinda umutekano ku buryo bitabuza ko ababishinzwe babiryozwa. Abayobozi mu gisirikare cya Korea y'Epfo bavuze ko impanuka yaturutse ku kwibeshya mu guhuza ibikorwa kandi ko imyitozo yo kuzimya umuriro hamwe n'ingabo za Amerika byabaye bihagaritswe mu gihe gikorwa iperereza. Iyi myitozo yari iya mbere y'abafatanyabikorwa muri uyu mwaka kandi yakozwe mu rwego rwo kwitegura imyitozo ngarukamwaka iteganyijwe. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Barakoze bagenzi bacu Eugenia Mukankusi na Fidel Niyonga batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko mushobora gukurikira aya makuru ko yakabaye mujya ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com kandi mudukurikire no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, YouTube, X ndetse na WhatsApp. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika.
Aya makuru tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho bamwe mu baturage basubiye mu byabo bavuye mu nkambi zafunzwe bavuga ko bagihura n'ibibazo byo gusubira mu buzima bari basanzwemo mbere yo guhunga. Umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera yasuye Santre ya Mushaki avugana n'abahatuye. Kimwe n'utundi duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi, Centre ya Mushaki nimwe muzakozweho n'intambara kuvaho M23 yatangiriye gufata ibice bitandukanye by'iyi teritwari. By'umwihariko kuri iyi Centre ya Mushaki habereye isibaniro ry'imirwano yahuzaga M23 n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FARDC kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Ibi byaterwaga nuko Mushaki ari agace gakomeye cyane kuko gahuza ibice bitandukanye cyane nk'umuhanda uva mu Jarubaya na Masisi Centre unduga mu bice bya Bunyole, Ruvunda, Kirorirwe na Kausa hazwiho kuba hakorerwa ubworozi bw'inka no kuba hahingwa cyane. Abaturage bo muri aka gace batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi cyane kushobora gusanga 90% by'abahaturiye ariko kazi bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tukiyagera niko twasanze bimeze. Ibikorwa by'ubucuruzi bw'amata, fromage n'ibindi bitandukanye bikomoka ku matungo ubona birimo gukorwa nubwo atari cyane nka mbere. Aha kandi naho hari abaturage bagarutse mu byabo bavuye mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Aba baturage bavuga ko kuva aho basubiriye mu byabo bavuye mu nkambi ubuzima butoroshye habe na gato. Gusa aha ntibyoroshye ko umuntu yakwemerera kuvugira kuri mikoro ya radio cyangwa kumufata video. Ubona ko buri wese abitinya. Madame Ikizanye Gertrude n'umugore uri mu kigero cy'imyaka 34 wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika. Tumusanze arimo gukora ubucuruzi buto ku muhanda. Yari yarahungiye Bulengo mu mujyi wa Goma. Twarahungutse tugeze ino kuko twahunze duhinze imirima yacu dusanga ibyo twahinze byararaye ntago byeze neza hejuru kubura byita nko kubibagara no kubisarura mbega ntabyo twasaruye. Byashize no mu bucuruzi ni n'ubucuruzi bumeze nabi hejuru yuko ubukene bumeze nabi naho twavuye muri Goma ino twari duhungukiye tuzi wenda ngo tuzabonamo ubundi buzima nabwo dusanga ibintu bikomeye tukirizi imeze nabi. Uyu mugore wahise mu gucuruza indagara akabikorera hano Mushaki kubera ko bataramenyera, avuga ko kuba kugeza ubu hakiri ikibazo cyo kutaboneka kw'amafaranga mu mujyi wa Goma nabo mu cyaro bidahwema kubagiraho ingaruka. Mabanki wenda gafungure ntihabaho circulation y'amakuta wenda niho tuzabona ubuzima bwiza n'ubundi n'ubucuruzi bwacu bukagira inyungu. Noho ndi gucuruza indagara, amatomate ariko haba igihe ntashe nta nubwo ngurishije hejuru yo kubura n'abakiriya hejuru y'amakuta gadahari. Abantu bose muri Mushaki nta makuta ahari. Mu gihe kirenga umwaka bamwe muri aba baturage barahungiye mu mujyi wa Goma, hari abavuga ko batahutse bagasanga ibyabo byarangiritse. Urugero ni Madamu Emerance Gasana nawe wari warahungiye Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo. Yabanje kutubwira uko yakiriwe nubwo kuri we ubuzima butoroshye. Tukiva mu nkambi tuzi n'iwacu Mushaki twabashe kwakirwa neza kubera ko twasanze abaturanyi bacu batahunze babasha kudufashisha ibyo kurya. Twarasize duhinze n'umurimo w'ibirayi dusanga barawusaruye, tubashe kubabaza baratubwira natwe ngo ntitwamenya babisaruye kuko natwe twahinze imirima dusanga zirasaruwe ariko byagaragara yuko ari abazarindo bazisaruye kubera abo twasizeyo. Hari ibyo ashima ndetse akagira n'icyo asaba ko cyakorwa n'ubuyobozi buriho. Iwacu Mushaki turi kumenyera buhoro ubuzima tuni gake gake, tuzi ko natwe bizagera igihe tukamenyera ariko turabinginze ngo mufungure amabanki natwe byibuze tujye tubona amakuta. Dore ngo umuntu afite nk'abana 5 ari kubura kuntu yabahaye bitewe nuko amakuta yabuze. Namwe muri nk'abayobozi mwabidufasha pe. Uretse izo mpungenge zo kutamenyera ubuzima bushya kuri aba baturage bari barahunze, ubuhamya bundi twahabwaga n'abaturage ba Mushaki ariko banze kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika nuko kuri ubu umutekano wagarutse muri iyi santere ituwe n'ibihumbi by'abaturage. Umuhanda uva Sake ugera Mushaki ugakomeza no mu tundi duce dutandukanye tuhakikije nawe urakoreshwa cyane nka mbere y'intambara. Urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara cyane ku buryo ku muntu utamenyereye byamugora kumenya nimba aha hantu harigeze kubera imirwano. Jimmy Shukrani Bakomera, ijwi rya Amerika, i Mushaki muri teritwari ya Masisi. Arakoze Jimmy Shukrani Bakomera, umunyamakuru wacu uri aho ngaho muri Santre ya Mushaki.
tugume aho ngaho mu ntara ya Kivu ya ruguru, abaturage bo mu bwoko bw'abanande barimo n'abarwanyi ba Wazalendo mu duce twa Bulembo Isale hafi y'umujyi wa Butembo bemeza ko amarozi bakoresha abafasha mu ntambara bamaze igihe barwana mu burasirazuba bwa Kongo. Mugenzi wacu Timishimwe adufitiye inkuru irambuye. Aba basobanura ko ubwirinzi bakoresha babukura mu kuvugana n'abakurambere aho baba bari mu tuzu twa gakondo. Sangala Paluku, umuvugizi wo muri aka karere, asobanura ko kuba intambara igeze aha ari uburangare bagize bakirengagiza umuco wabo. Asa Paluku Mahamba, umuhuzabikorwa w'umutwe wa Wazalendo, nawe yemeranywa na Sangala Paluku mu bijyanye n'ububwirinzi bakomora ku bakurambere, aho avuga ko imbaraga z'umuco zibafasha mu ntambara kandi bagomba gukora ku buryo izi mbaraga zirindwa. Mu kwezi gushize umutwe wa M23 wafashe imijyi ibiri minini yo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ukomeza kugenda utera imbere, aho wanashyizeho n'abategetsi bayobora utwo duce yafashe kandi by'igihe kirekire. Ubu rero igikurikiyeho nuko abaturage barimo n'abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rwa leta batangiye kwifashisha imbaraga zitagaragara z'ababo bapfuye. Aba biyita abavuzi ba gakondo bafite imyemerere yakumvikana nk'idasanzwe, bemeza ko uretse no kwiyambaza abakurambere muri ibi bihe by'intambara, niyo batewe n'amapfa baratabaza. Kunakuwa wakati chakula haikomale, tunaita watate watusaidie. Iyo turi mu bihe by'amapfa nta kintu kiri mu mirima yacu, duhamagara abakurambere bakadufasha kugira ibyo dukemura kugira ngo tubone ibyo kurya bihagije. N'ubu hari intambara abantu benshi bapfa, abakurambere bagomba gutabara. Ubu intambara yakajijwe nuko tutubashye umuco wacu. Nitwubaha imyemerere y'umuco wacu, ibibazo byacu tuzabikemura. Asili yetu, tukaheshimia asili yetu, hakutakuwa tatizo yenyewe itatushia. Bavuga ko utuzu duto bakoreramo iyi mihango bavanga no gusenga, umuntu batizeye ushobora kumenera amabanga uwo bita umwanzi, uwo ntashobora kwinjiramo. Kubw'ibyo umuhuzabikorwa w'Abazalendo Asa Paluku Mahamba avuga ko bagomba kurinda izo mbaraga bakoresheje uburyo bwose bafite, ndetse akemeza ko aricyo kibagira abarwanyi bakomeye. Parce que on nous a toujours parlé que nous avons des antiballes. Bon, moi je ne sais pas, mais en réalité c'est twakomeje kubwirwa ko dufite imbaraga z'ubwirinzi, ariko mu by'ukuri simbizi kuko n'Imana ibikora, ntabwo ari twe. Icyo nabizeza nuko imbaraga z'umuco zirimo kudufasha mu ntambara, kandi tugomba kurinda izi mbaraga kandi tugakora ibishoboka byose kugira ngo twizere ko izi mbaraga zirinzwe. Ukwizera kw'aba bantu bo mu bwoko bw'abanande baterwa no kuba abantu bapfuye bafite imbaraga babasangiza mu bwirinzi, bihumuriza abantu bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bishimangirwa na Maxime Kambale Muhamba, umunyamabanga mukuru w'abanande. Iyo umuntu akiri muto akagira ubutwari agafata umwanzuro wo kurwanira igihugu cye kavukire, hari imbaraga zo mu bwoko bw'umwuka, imbaraga zidasanzwe zikorera muri we kugira ngo arwanire abaturage iyo akomeje kugendera mu nzira ikwiriye. Ariko nibateshuka ntibazongera kubasha kurinda igihugu cyabo cyangwa no kwirinda aho batuye. Muri aba banande harimo abakunze gukoresha impigi n'ibishushanyo mu rwego rwo kwirinda amasasu. Aba kandi bizera ko imbaraga zabo zishingiye no ku masengesho, ibyaba bigoye umuntu usenga bitandukanye n'imyizerere yaba niba koko Imana basenga ari imwe. Imyizerere nk'iyi ni ibintu bisanzwe mu bice bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwa Kongo. Bumwe mu buryo bakoresha bagira ngo bavugane n'abakurambere ni ukujugunya ibintu bimeze nk'ibinyampeke mu muriro kugira ngo babashe gusaba inama abakurambere. Hari kandi n'abatanga ituro ry'inzoga ikoze mu bitoki, akayitangira mu kazu gato kuzuye imyotsi mu rwego rwo gushimisha abakurambere. Arakoze Timishimwe kuri iyo nkuru. Gusa twibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko nta bushakashatsi bwigenga bwari bwakorwa bwemeza ko izo mbaraga gakondo z'imyuka zikora. Ako karirimbo rero murakumvise, ni akaririmbo kenshi katwinjiza mu kiganiro muri Isanga tubagezaho buri munsi, ku wa mbere nako ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Ese kuri uyu wa gatanu tuba
twabateguriye iki? Ndi kumwe na mugenzi wanjye Diane Nininazwe. Ni iki abakurikiye Ijwi ry'Amerika bakwiye kwitega ku munsi w'ejo, Diane? Edi, umwungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco ari mu bitaro yinjiye mu genekerezo rya 14 z'uku kwezi kwa kabiri guheze. Uyu mukambwe w'imyaka 88 ariko avurirwa mu bitaro vy'i Roma, arwaye indwara zitandukanye zirimo izibangamiye ibihimba vyo guhema. Ejo muri isanga rero tuzogaruka ku buzima bwiwe akiri muto, ingene yagiye arakura, uko yinjiye mu gipatiri, vyagiye biraranga politike ziwe zitandukanye mu vy'Imana n'ibindi, aho tuzonagaruka no kuri twinshi abantu bamwiyumvira ko umutumire wacu n'umupatiri w'umujesuite umuryango George Mario Bergoglio, niryo zina rya Papa Francisco asanzwe akomokamwo. Abifuza rero kugira ico babaza haba mu kungene uko Papa amerewe, abavuga yuko ashobora kwegura umwanya n'uwundi, bigenda gute mu gihe yobandanya arenze, kuko ingwara afise baravuga ko hagera igihe igatuma umuntu yibagira cane ntabagishobora kurangura ayo mabanga, ashobora kwegura, birakunda, bitegekanije gute? Afise utubazo twose tuzotugaruka ko muri isanga yejo saa 9 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Tuzoca dushira ko kuri Facebook ubutumwa kugira ngo bashobore kuduha nimero zacu hama tubahamagare, no kuba rero turabatumira kugira ngo utwo tubazo twabo badutegure ku kintu cose bifuza kumenya kuba Papa babandirije uyu uhari n'ingene ibigiye gukurikira bizobandanya muri kino gihe akitwe n'amagara. Ubutumwa bubateguza ikiganiro bujyaho saa 9 ku isaha y'Ikigali yo mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi, ariko ikiganiro nyirizina gitangira saa 10. Ku ikiganiro nyirizina gitangura saa 10, tushaho ico gihe kugira ngo baronke umwanya wo kwitegura mu kuturungikira kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika rero murararetswe kuzakurikira icyo kiganiro ku munsi w'ejo. Imwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inama y'abaminisitiri b'imari n'abakuru b'amabanki mu bihugu 20 bikize kurusha ibindi ku isi bananiwe kumvikana ku itangazo risoza inama. Ni ibiganiro byabereye mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo mu mpera z'ukwezi gushize, bitarimo intumwa z'ibihugu bikomeye ku isi birimo na Amerika. Kuri uko kutumvikana, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiganiyeho na Zenu Nicayenzi. Uyu ni umusesenguzi mu bijyanye na politike mpuzamahanga n'ubukungu, akaba ari mu mujyi wa Toronto mu gihugu cya Canada, ndetse na Onesphore Minani, umusesenguzi mu bya politike, we akaba atuye i Durban muri Afurika y'Epfo. Ese ibi byose byaba bivuze iki? Twumve bwana Nicayenzi. Vuze ibintu bitari bike, ariko imbere yo kushikira kuwo musozo bari gusohora, tubanze turabe abayitavye n'abatayitabye. Abatayitabye ni bihangange ku isi: Amerika, Ubushinwa, Ubuhindi, ibindi bihangange ni Buyapani, ni bihangange ku isi cyane cyane mu vyerekeye imigenderanire yabyo yo guhanahana ibidandazwa. Nibo bateye imbere kurusha ibindi byose ku isi, kandi ntibitavye iyo nama. Icyo nicyo cya mbere ku bwanjye gikomeye. Abatitabye ni kuki batitabye? Basanze kuri bo iyo nama kumbure atacyo yobungura, kuko iwabo icyo bunguka nicyo kibamurikira icyo bakora. None rero bakuru ibihangane birongoye muri ibi by'ubuhanahane bw'ibidandazwa ntibitavye. Icyo nicyo cya mbere ku bwanjye gikomeye. Icya kabiri, abayitavye nabo ntibumvikanye kandi bayitabiriye, kandi kumbure umuntu yagira ati abo bayitabiriye baraza kwiyumvira kuja hamwe, kwiyegeranya, cyane cyane babonye abasivye. Siko byagenze rero, ntibumvikanye ku ijambo ryo gusozera. Kuba ibyo bihugu naho bitarungitse ababiserukira ku rwego rwo hejuru, bararungitse ababiserukira ku rwego rubayabaye, hari ico byoba bivuze ko bakiyiha agaciro inama nk'iyo y'umugwi G20? Ku bwanjye mu by'ukuri ntibayitavye kubera ko batayiha agaciro gakwiye. Basanze atakamaro kuri bo, bati rero naho turi muri yo ntitwosiba rwose ngo tubure n'uduserukira. Ariko uyu tuza kurungika kuduserukira n'umuntu asanzwe w'umutumwa asanzwe mu byo yarajejwe n'ubundi. Maze rero ibihugu byitavye, ariko byarungitse
abantu bo hasi barungitse ibi bihangange bikuru bikuru bishobora gufata ingingo ibihugu byabarungitse biyikurikiza. Oya, bafashe mu by'ukuri abantu bato bato kaburerezi niko ndabifata. Maze rero muri icyo gihe bitabigira ingaruka kuri abo bitabye kumbure ku rwego rwo hejuru. Onesphore Minani, ukurikiranira hafi ivyerekeye politike ukaba uri mu gisagara ca Duma muri Afrika y'Epfo, wotubwira uko muri rusangi abanyapolitike n'abanyagihugu bakiye irangira ry'inama y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru b'umugwi G20 aho batashoboye kumvikana ku itangazo risozera iyo nama. Bavyakiye muri rusangi gute abanyapolitike ngaho n'abanyagihugu? Muri make ino nama yagenze nk'uko byari bitegekanijwe, kuko abaserukizi b'ibihugu byinshi mu gice ca nyuma c'ibijanye na finance abantu benshi ntibayitavye, bamwe bagiye batumira abandi bantu babaserukira, mugabo abateza kuyitaba nyavyo benshi ntibayitavye. Bamwe bagiye batanga imvo bavuga yuko bafite ibindi bisanzwe bafatiriye, cyane cyane nk'abava mu bihugu biteye imbere ni mu bihugu vya Buraya. Ivyo byaratumye abanyepolitike bo ngaha muri South Africa babibona ukundi kuntu, hamwe babibonyemo boycott. Bwa mbere iyi nama yari ibereye ku mugabane wa Afrika, hanyuma abanyagihugu nabo bafatiye benshi ku byo bavuga bashikiriza, bafatira baraje ku migenderanire iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika y'Epfo, ukuntu migenderanire yabo iriko igenda itosekara. Bafasha babona yuko umenga hanini nimvo za politike zatumye iyi nama itagenda nk'uko yategerezwa kugenda. Nk'uko watanguye kugira icyo ashikiriza imbere yanjye yariko abivuga, hanini hari ibyo batagiye bumvikana ko cyane rwose bijanye n'ihindagurika kirere. Rero muri make novuga ati kuba iyi nama batayitaze cyane rwose nk'uko bateza kuyigira, hama ntibahurize ku bintu, hakaba nko gukata amafashanyo zatangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bitandukanye nko muri Nations Unies n'izindi zaza direct kuri Afrika y'Epfo. Ivyo vyaciye bibonekana yuko hazoba ingaruka zitoze kuri Afrika y'Epfo na cyane cyane no ku bihugu vya Afrika. Arakoze Onesphore Minani, umusesenguzi mu bya politike utuye mu mujyi wa Durban muri Afrika y'Epfo, udusoreje icyo kiganiro abo bombi bagiranaga na mugenzi wacu Fideli Niyongabo. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. Shuti mwari muduteze amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba mu kanya abagize ku musozo, ariko tubibutse ko kandi tubasaba imbabazi ko twagombaga kubagezaho inkuru yo mu Burundi ahavugwa izamuka ry'ibiciro by'ubukode bimaze kuviramo benshi kwirukanwa mu mazu kuko badashoboye kwishyura. Amakuru atugeraho agaragaza ko iryo zamuka hanini riterwa n'ubwinshi bw'abakongomani bahunze intambara bashakisha amazu yo gukodesha. Mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye uri Kigali aracyategura iyo nkuru, tukazayibagezaho mu makuru yacu y'ejo mu gitondo. Ariko nanone mbibutse ko twabagejeho amakuru ajyanye n'uko abategetsi bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada kuri uyu wa gatatu bagiranye ibiganiro bijyanye n'ubucuruzi n'amahoro. Kandi twanababwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yihanangirije umutwe wa Hamas ko uzahura n'ishyano nutarekura abo washimuse. Twanababwiye kandi imwe mu mishinga yita ku bikorwa by'ubuzima yari yarahagarikiwe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize yakiriye amabaruwa ahindura icyo cyemezo ayisaba gukomeza imirimo yayo.
nshuti rero mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu twabagezagaho kuri uyu mugoroba ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'Amerika. Nshimire Engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Taha niwe wari uyoboye ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.